Kumisi benta ban kner junior up ikinong pang COVID kat kendai hapo ke district West Jaintia Hills ko all Jaintia Cricket Association rungkat ke jinga Sri Lanka Meghalaya Cricket Association henni kesni klalet sin yang de kitendong le air oxygen rungkat ki flow meter syakajaka ai jing sumar ki papang COVID kat kendai ha MCH paneliar juai ke betip kum ka corona hospital. Hakani ke jinglet IT la don lang nadu president ko all Jaintia Cricket Association UI Shilla u general secretary Y Borlang Solang joint secretary u Hardi Pasa u tournament secretary u Dawan Nartyang Kajing Pai Kmat ko all Jaintia Cricket Association ban sinyang Shaki Jaka ajing Smar Sorkar de namar bikis ngautu babun higi papang bestom ne kilong yeng beduna kayo kakot kilalet ajing Smar Shaki Jaka Smar Sorkar Nakaliang Presiden Kaseng uyat hu bai kijing lut jing sepru lapelut hida Kaseng pat nang ni syakmat gum Kaseng kendang beteng syusyu yaki wei pat gilat yarap. Liang yang ke AGSA, ceruk baka jing yarap yang ke MCA, Meghalaya Cricket Association, the one heni ha MCH ko heni peneliar, manggu Government Hospital, bahwa pada ya kini ke COVID-19, bahwa manggu Corona Care Center, netidau. Kam ke association apa ke jingilam ke jingpat yang ke association MCA da ke jingirap ya kini ke hospital kam samtali kini ki oxygen cylinder wa ni tali kini ki flow meter nek bentar wo yo ki bro kam tam ha kini ke por ya ke jing yo kini ke COVID-19 kedah yu kebet kam ong na yang ke Meghalaya Association wo paik ya ke government hospital ni pa mostly hi ki bro ki wa Storm ki seja ki wa tembun ki duna ki warap duna yo ikon wan ki cha ki government hospital leti daw ka association all Jaintia Cricket Association chiruk wa ka Meghalaya Cricket Association wa ki witwan ki district ki am hapo ka Meghalaya Cricket Association kemet ki bor ni kamtam cha ki government hospital ya kini ki cylinder oxygen cylinder ki de wan bo ne ga janmet ne da berbe da ka Meghalaya Cricket Association. Kecing tu yang ke MCA lah, bahwa petunjuk ke yang ni ke jingirap, bahwa kini kisni dah poi jingirap cak kini isolation center, ke pengkret dah kicnong lene kidang, bukan jol lah ya ki sweeper municipal ke yo ki wina ki front liner lene ki COVID warrior ki wa em apa kini district yang ini.